enumerator structure that household commercially reserves obo kubara abantu kuchiru kugenda misho mu ihanga ryona oryo muwezi wa RDC aba district ya Kazo tumukurate Sylvester yarabura abamadini agaruma abanyanga kibo abari kwangwa kuhandikwa ngo nibija gumizamu bari kubakwata ngo kubakwatire batanu aharuho nyenda kubamanyisa ngo tutungire kubake na mnonga habwe dini eji tutwire tukigamba ba ready edini ye muniba nyanga kibo wone ya kibo wone nyanga kibo really tukatandika tukigamba kandi abantu tukabarabura kai muntu zakubakwata namwe nendi gambira omuri nkungu twinemo abantu batanu abo twase abayoni bagira mu dini yabo teri kubikiriza kubarwa niyenda kubamanyisa ngo abantu tuza kuba tumukoti kandi tumaririre tuza kuba tumukoti abo batino muntu kwakanisa umuranga gwa government tumukurate yayongera yashobore bizubu ebabugino mu rubaroru ebirumunko butashanga abantu omakagabo okuremerero kugarukamo ebuzo ebakuba baburize hamwe na nebindi na mnonga ngoko kikamaka bakashanga abantu batamu akabuma nagarukayo kunka finally babiyembageza abantu bababona then ecyakabiri obino shanga abantu batini information omuntu ayikaho ageza kubuza umuntu ashanga obira ni information itamu basigamo uko mukazo shanga umukazo tini information abanda bakikuru n'abagurusi batini information kunkanyenda kubasiba abo kuba bagerizeho okurondereza kurango batunga information ejo tumukurate yagarkaye hanangiriza abantu bona abatake handikise ngo bakose omudishogu ogwebiro ebyonjirwemu barebeke ngo nabo babarwa ahabwabo abo kuba batabashikirwe nimanya ngo bayinumerators bashikirare buriyo ko kari yabo abo kuba nibamanya tubabazerwe ubundi ahabwe bisibe ebyo kuba bibiriho abamuntu bashaka babiri batamu batayira abandi bagizireki konka ebye biri bongizeyo nyenda kubashaba no kubahiga ngo mugezeho murebeke ngo ababahikaho bababara kandi exercise cyawe rero mugembero bitwe orumukuru wentebe ya katano ahabwa district ya Kazo Reverend Samuel Mugishaka Tugunda yashobora ngoku okubaro okukongezibweyo okwisebiro 25 byo kwa katano omwaka ogu banyuma ya government okushanga ngo hakiri abantu abataka bazurwe nyenda kwa mushogo kumanyisa abanyakazo ngo ebiro biko barabya census government yogiriyo banyuma yo kushanga ngo akirwe imyanya yemwe etakashikirwemo abakubara mu district egi n'ahandi no mu ihanga ryona hona yayongera yashaba abarukubara ngo bongiremu ebiro ebindi barebeke ngo nabo bayongera mamani mbone mu bikoze se kandi birebyo kubiraze kwa ndumwa mwaherize ebiteka byone ibyo ebimushinga kuba n'umuheza mu district y'Iyitu ya Kazo hono kubaroku katandike ebiro mwenda byo kwa katano 2024 kandi ukaba kugenderire okwe 2019 byo kwa katano omwaka ngogumwe bitu government kwerebire ngo abantu bingi bagumireyo batakabazirwe nuko kongerayo okutsebiro 25 byo kwa katano omwaka ogu